Hey guys, welcome back to another story time video. Mayam ngasi video asida Eigi angang weringagi haitare class aina class 9 karingagi pukning khra nungsiba wari ama mayam da wari lizage ado sigi wari je pukning ju khra nungsi duga lesson namasu learn to ba wari ne duna mayam da share to zage haina samjar ko video ne mayam video se skip to the video loy fau being bio that mayam let's go to the video. Mayam wari se ho dringa da mayam da wafam khra share to zage ai se angang weringa da khra ikai thigal leba ko ikai thigal lamme degi wa kya ngang daba degi imana bi yam kana tina daba dumaina group ta punba group pun laga leiba ngam daba ithanda leiringe nuai zaba degi imana bi ga se amani danga tinaraga dumaina oire eba ko do hozik pudi khar khar phare ai introvertness to khar phare eba ma do angare yam torome ba ado si wari siga mari kha leinei ba ko andana wari ze in class 9 karing agi wari ne teachers day tawe ba ko school gi teachers day program to ba aduda kana kana jagoi shani se sakani maina ming khongkat pa lakpo do admaina la e ba khamra da ai mana mayam mang thoga dance to ba ko to tree ba thaina angang hadi class 9 gi makha oringai da budi mayam mang thoga poem thiba adum go budi torok pa duga jagoi sa ba ko budi torok tree ba yam ikai je zai ba ko hai ju hite adugi class 9 da dumaina kana kana jagoi shani na haibala ming lokhot pala ko sida ai je saning go du I zu me kai ba mai to dei e handak te try to again khala ai je ming pisalle ba ai je go sa ba yaw again pare ma haina re dedi dunu mit gi yum hala school dagi hala ga ai dance practice tore manipuri film isai ama ta to ba dance ne ba ko practice tore nuti tore dei harau dana dei kai costume set kani kho ni du me am da arrange tore teachers day numit se yore ko adu yo jing da mana ai dance practice loi tore ko duga ai class 9 karing da ai imanabi ahum ga akhoi mari zilun dinare ba ko ado moi hum di participate to am ta yaw de ba program da ai dang yawe ba aduna moi hum dagi ani ma di la aroi na hare duga ama di la e ba ko lak ba se ma yum khra la pe na ma teachers day numit se da ma se ngan na han gi doi ne ba the target is it handle how doing a quit in a group that handle how what are doing a book. And teachers day dance practice the record lore the teachers then miss Yoreko Yore the program matang tauredagi anchor or bado quick classmate Nupaman oebuko anchor to the Magi Maral Budi not table. Although you indirectly my moral to cry away bahambra have the anchor moina mana list to pai ni and then si mathangda si thokpa ma mathangda ma thokpa si program and pai never list aduga loina na ai isamak na chatlaga program hoba matam du da haitare ayuk program horam dai hoba horakan du da ai saran chasaraga hangjei ba ko ai ngasi jagoi ni ko ai ki ming yawe ko ho yawe du na ha ai se ready the later address ka loi set loi re ba hamra phamaga laire dum mayam audience phambam do adu mark dum phamme ba ko ai ki turn ngai laire ba ise ei program ai amathang tore kai isai kai ka sareng adu da amathang tore aduga evening was lebo ko evening was laga audience kai sum mayum hanna ba hore ba khambra kha thengzala mina sum tap na sum ho ki mi ma mane nga sai di sum ho ki sum museum za laktre ba ko ai se ai ki sa koi yeng bitana me am zalo han gi dore mi yam dra kan da sa dor ma le isa goi se kana isa khanjara isa tan nungai ta ba hore ba ko sum hanagre ko mi jingja moi di lora ka dore do khangam na hanagre aise pakat leba ko kai to ni sidi en dugune anchor no pa to thogle e ko classmate to aduga mana thogle e me amangda aduga mayam pumna mo ngasigi program teachers day program se la piba kita ma gam na thaga chari do mayam enjoy to birangani haina khalle jagoi sagi bai sagi to giba mayam do
aduna ngasigi oinadi matang asida ngasigi teachers day program ase loisinjare mayam tek tek aidana yumda hanbiro adumaina simakpudi haide dosu adumaina teachers day program je loire na maina microphone je lauthor eba aigi dance ti lauthor pirak treva aigi ming kouthok pirak treva hamra aise ngai leine ba program loire hare na aise kaino aigi kouthok pirak na kamain loibe ano yaroi na toraga aise thongna puthoi aise hot leba hagulaga mi je hanaba hogra ai mit da ureba ko example ai maung de mi myam je hanar abne ma ko hanaga mona sonda halaga aina stage from da sana chattoine ba mana chatle stage ka khale duga anchor pa da ina hai ai ngasai te gi jagoi sani na dress se laga phamaga leirine group ta phamaga leirine som nang na ju uramgani aduga ngasai ai laksu lakchar me aigi serial de sini na hai hobane ai som ko thorte theng kanda ko thoroka dana khanbane aduga hojiti program loire na hai biri je kaino ai sidi yabangam zero yam nuai de ai sada de sani jago je sani khana lakhibne na ai sadi sagen hai ba ko ai di mana sorry in hai microphone dom pai aduga mayam kano chatpa hogrido amtanga hanbirako yamna special over performance ama wat hore mayam da ina haibada hai hodre yamna special over yamna nungai ba program ne dance ne mayam ta hanbirako mayam ram ta hanbirako na toraga microphone toro kauraga mi get yona doraba audience ke get yona doraba do khara di hale to bu mi chatni chakhra bu du pangna haning pot na te bana tra chatna gram ne adona khar kha khale eba mi khar kha mator hal duga na isi pira ga chela ga puning am nushira ba adugo ina sani na khala lakhrabina sa de sar again mi ka shu am de like 15-20 mutang phamme do sare jago do sare wakhanju ka hadi khara ikai boy kai nushia na boy tor sar mina step amani ju khra kaure do ju sa de sar again sar ga loire ga hal admaina aduna admain tawe aigi ming kouthokpirakhide ado angang zu ermina degi khara ju ikai thigan boy na tobani yamna thona puthokjar ga tawjegi ba sajagi haina khanjagi bo ga oibaga admain tawbudi yamna puning du nungshigi duna moral of the story is nangi right haitar nangna nangi right to di matang sana nangi kahani courage puthoga lobi hoba example aina adu numitu da thona ikai ne ai ngamaroi na toraga thona putho haudraga di ai hojik poningam horoi ba aina adu numit ai haizaramadi ko aina voice puthokjaramadi ko ai dance tawjaramodamni ko na khalamgani ba miem teng bitraga jo ai dance tawni na lakhibani na ai tawdai torge ai costume ko loi seloramni na admaina dance tawdana halaga ai yumda kai haidu no na ai khalle ba hamra anan maina matang sana somgi thona du puthokpiraga right to somgi right to lobi ba duga tawni na khanlaga lakhiba pot tawni na khangiba pot du tawbi ba dana moral of the story is adune mayam da share tawzaning bagi semser pa video ne ado sigumba wari mayam le aigi life ki wari haitare ai ngaringi ki wari story mayam le sum ai khali ni go sungba story mayam je movie oina ga puthok bu yani na khambra makal mayam le ba aduna sigumba wari makhata na tabining agadi comment haibira moto post stories mayam da lizera ke makal interesting ba yam na lay ado sine ngasigi video ase mayam hobudagi loi phaba wari se skip to da tabi beki da mukta thank you very much mathangi video dam thaina rase mayam video ase nungai birabdi like to biramo channel se subscribe to biramo comment to biramo daga mayam tek tek aidan lebiyo mathangi video dam thaina rase bye bye take care